انا رايح الشغل يا اولاد واطفي الانوار بحالها، وياك حد يقتل ومحدش يقتل التلفزيون عشان الكهرباء، ومالي لكم ازازه ميه واحده تشربوا منها كلكم. طب بقول لك ايه يا بابا، احنا عايزين ناكل النهارده فراخ وحمام. هات 500 جنيه بس عشان نظبط الاكله دي. 500 جنيه؟ ليه؟ بصوا هي 50 جنيه مفيش غيرها. هو مش صاحب الشغل كان قايل لي امبارح اللي هو عازمني النهارده، وبعدين انا مش هاكل معاهم. هدوهم ال 50 جنيه ليه؟ خساره. بصوا يا اولاد قضوا اي حاجه النهارده لان انا افتكرت ان معيش فلوس. طب وانت يا بابا لما تيجي هتاكل ايه؟ لا يا ابني انا مش هاكل، هعمل ريجيم بقى النهارده عشان اوفر لكم شويه الاكل اللي في البيت. ماشي يا بابا اللي انت شايفه. طب انا يا ولاد نسيت حاجه جوه، هدخل اجيبها بسرعه. معلش بقى يا حبايبي، خليكونا لحد ما اجيلكم. وتقول معيش فلوس؟ ماشي، انا بقى عازمنا النهارده على حساب. عاوزين حاجه تانية يا ولاد؟ انا ماشي. على اساس يعني انك عملت لنا الاولاني. لا يا بابا، مع السلامه. ايه مالكوا زعلانين كده ليه؟ ما انت عارف يا محمد، ما احنا طلبنا من ابوك فلوس وما رضاش يدينا. طب قولوا انتوا نفسكوا في ايه وانا اجيبهولكوا. ايه ده يا محمد، انت جبت الفلوس دي منين؟ ايه يا عم، هو اكل ولا بحلقه؟ احنا اسفين يا استاذ محمد. جرايه يا احمد، هو فعلا اكل ولا بحلقه؟ اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. عجبتني، خدوا شويه براءه نفسكوا. هو الراجل ده هيجيب لك امتى؟ انا جعان قوي، انا همسك البطه دي افرتك حتى العظم هاكله. حاج مصطفى، العزومه هتعملها امتى؟ معلش بقى يا حاج محمد، قضيها اي حاجه النهارده عشان مراتي تعبانه وما عملتش اكل. هؤلاء كلتوا واتبسطتوا؟ قوي يا استاذ محمد، ربنا يخليك لينا يا رب. الاكل بسرعه يا ولاد، الاكل بسرعه. اكل يا بابا، مش انت بتقول انا عامل ريجيم؟ ها؟ لا يا ابني انا غيرت رايي، هبدا من بكره. بس الاكل خلص يا بابا. اكل ايه؟ ده محمود واحمد اهو جابوا لنا فراخ وحمام وكباب وايه، ما اعرفش جابوا الفلوس دي كلها منين. فلوسي؟ هما فين الكلاب دول؟ يا بابا في ايه، هما خدوا فلوسك ولا ايه؟ خدوها، هما فين؟ اخص عليك يا احمد انت يا محمود، الاكلون حرام، هما نايمين جوا يا بابا، اخص عليكوا اخص. ولهم نفسي يناموا؟ ده انا هنفخه. بتاخدوا فلوس يا كلاب وتاكلوا بيها ولا لا؟ ده انا من الصبح على لحم بطني. تعالوا لي. معلش بقى يا محمود انت واحمد، على صوت ولا حد يموت، المهم اللي اكلتكوا